dan bikang tegablek duit pakai naon nih pakai ngejablay itu aing video daripada pakai ngejablay mending pakai ngopi di gardu cek mudi. Woi, aing mah bosan di mama dia nih sih, Bang. Pulang udut. Ayam murid cutik mah. Ayam murid cutik mah. Ayam murid cutik mah. Depan. Dia no, lima no ada dia wan. Aing nyaran ke mah dia, kayak masih Tino cak mana ulin aku nak. Bareng tang ngopi alahan dia. Dia nik naon yang aing jeung si Tino aing mau di dieu keur ngopi sembari ngudud. Nikmat. Aing meret teh gabung jeung dia. Silakan neangan porsinya gabung deui. Ngopi ngerokok. Susah. Bacot gede. Susah. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Susah. Ngopi guys. Hari dia ngopi ngerokok mah henteu ngopi, ben mawan tuh rokokna dia. Awa aing wan mau gasna doang ya, teu percaya mah tuh. Gasna doang. Ih, Naonan dia mau gasna doang. Mana rokokna doang aing mau teu mau gas ngerokok. susah. Oh, Iwan, ngeledek amat dia. Abang kami itu mau rokok. Ih, horor amat. Aing mah lain ngeledek, kenyataan dia boga rokok henteu. Aing menanya, jang naon mau gasna doang hari itu boga rokok mah. Nek nebeng bae teh dia. Aing gawa bawan, rokok mah di warung. Rokok loba di warung dia dulu rokok batur eta mah. Kudu meuli. Pego. Toblo amat sih dia. Action. Action.